oa son aouzurien et touez ar 16 breur. Tudvel Paul l'Admiro, eus naonet, hag neus komposet ar rhapsodie gaélique ma me klevout bremañ. Mais, perak eo 16 breuriek an tonze? Peguer neus klasket Paul l'Admiro sevel un oberen neves diazezet var ur speret etre keltiek gant gruizioù dom. Hor l'ar flem, diouz du, neus furchet ba mojen nou kouz ar vro. Evel en tournement, is englouti. An avel, an tarzou, hag ar mour, Chef ar penven zo chomet tosta ouz ar zonerez en gounel, mesket neus sonerien daou a daou, gant sonerien glasel a lazou korn. Luder oa e touez ar 16 breurier. Dorig ar voyer, bet unan eus ar genta o sevel bombardou mod nevez e breiz, evit ar bagadou blavechou anterkant, lot de souto gant korno lifant mar plich. Pa songer bar 16 breur e songer a tao ban taolennou, an delwennou pe ar broderez, me ar rabat disonjal noa ar zonerez et d'en place, ive. Ep sonerez, breiz ebet.